Ukire mwega mwiroreri wa Kikuyu Star TV na muthenya wa umuthi ngiguceretie guku county ya Meru itura riuwikaine ta Tharu na gukureke ngwire gukire na uhoro wa kumakani ni tondu gukire na mai magikoragwo magikunuka thi na mai maya magikoragwo magicama ta thota na undu wa magegania makiria ni ati mai maya ni magikoragwo makihuthika ta dawa na undu ungi mwiroreri wa Kikuyu Star TV ndakenda ungikorwo ukimenya ni ati mai maya ni kuri mai ma ng'ombe ni kuri mai maria njogu cikenyuaga mai maria nyau cigekoragwo cikenyua na maundu maya mothe ndiakenda ngorwo ngigikuonia guku kwa Kikuyu Star TV twarana nanie tukorwo tugikiona maundu maya mothe twende kazi. Utanipe tena juu yangu mpenzi mtazamaji, ninavyosimama mbele yako mimi shika wewe ni wewe testa. Niko na kikombe cha soda na maji na dawa. Sasa ina depend unataka gani? Kila testi ate huku umeonja. Mimi nimeonja na iko fiti. Unajua lazima ukue mkarimu. Kama utaki kuonja. Share. Unajua mimi najitotea yangu. Mtazamaji venye unaona tuko kwenye pirika za kuonja soda, dawa na maji. Huyu anaitwa chuma moto. Ya take. Kwanza kuja kwanza utuambie inaponya nini kabla nikunywe. Unajua hakuna haja kukunywa kitu ujui. Pata hebu niangalie kama hizi. Kwa sababu uingie hapa katikati. Yakadeta kwa yako friend. Sawa. Wewe ni mkulima. Nimevaa kama wewe sasa haina shida. Tumekuja site. Kwa ground. Ambe. Nipeeni dakika 2 tu. So mtazamaji tuko na one of the residents wa hapa hivi. Atatuelezea imagine inatokaga wapi, ilifika aje hapa, walijua aje ni dawa, hizo story zote. Karibu sana, tuambie jina yako. Asante, naitwa Kahare. Mimi ni mkaaji wa hii eneo inaitwa Tharu. Ambayo iko Meru. So hii maji sisi tukigrow tuliipata. Ilikuwa inatumiwa kupika vitu mingi. Tunaambiwa inaponya acid, ukiwa na heartburn, ukikunywa na ni kweli, ukikunywa kama uko na heartburn inaponya, discomfort za tumbo, inasaidia kwa hiyo magonjwa yote. Lakini si eti ni dawa unaweza usema ni ya daktari, lakini ukikunywa kikienyeji, inamaliza hiyo maneno kabisa. Mlijua aje inaponya ama ni mlipata tu hivyo? Tuliambiwa na pia experience. Ukikuja tu kwa na heartburn ukikunywa maneno inakuwa sawa. Watu wanachota wanabeba kukaa nayo nyumbani, wengine kwenda hata kuuza, na inasaidia. Inauzwa ikiwa kama unaona inakaa Sprite. Na mpaka inatoa bubbles. Za kama za soda. Kuna watu wanachukua kuenda kuuza kama soda labda. Hapana, sababu sasa watu wameijua sana kama mwonyo. Mtu akisikia ni mwonyo inauzwa, ananunua tu. Wananunua? Na si pesa mingi, ni kama 10 bob, 20 bob. Mwenye kuchota amechota free. Transport yake tu na pesa yake anatengeneza vizuri. Kwa mwenye hataweza kufika kwa source juu si kila mtu anafika hapa. Na naona pale kumejengwa kitu kingine. Bado ile ni ya chumvi? Ni ya chumvi, lakini ile inatumiwa na ng'ombe sana sana. So ilijengwa ndio iweze kukusanyika ikiwa mingi. So unaona hapa ni kidogo. So ng'ombe iwezi kukunywa hapa, so ikajengewa katank. Inakusanyika mingi, ng'ombe zinakunywa. Lakini siku hizi vile ni zero grazing, labda uchote ng'ombe upelekee nyumbani. Na sasa ile taste yake na hii ni same. Taste ni tofauti sana. Hata ukipata ingine kwingine zina taste tofauti sana. Na sasa ile ya ng'ombe bado ni ya kuponya ama ni maji tu kama kawaida? Okay, ng'ombe ni maji tu. Sijui kwa ng'ombe sijui kama iko na faida ya kuponya, lakini ng'ombe sababu ya hiyo kachumvi inapenda sana hiyo maji. Lakini mtu akikunywa ile bado haina shida. Sijaona watu wakikunywa sana, unaona haikai safi sana clear kama hii. So watu wakunywa hiyo sana. Na pengine hii maji pengine kuna wakati inafikaga inaisha. Hapana. Ikuwe kiangazi ikuwe nini, hii maji ina remain kukua hivyo tu. Haijawahi isha hata ichotwe na watu wangapi. Ukikuja kama Jumapili hapa utapata kama kuna mkutano ya watu wengi. Na bado inaishi tu hivyo. Chini.
hata kama hapa kwingine ukienda tu Toboa hata kwingine tofauti itatoka tu kama hii. Na pengine kushawahi kuja watu kama scientist kujaribu kuelezea imetoka wapi ama kitu kama hiyo? Sijapata. Sijui watu walikuwa wasema hapa kitambo wazungu walikuja wakaona sijui huko chini kuna minerals. Lakini hakuna mtu amekuja afanye research mzuri hapa. Hakuna kitu ishaifanywa ati hapa. Sasa kama pale kwa ng'ombe nani alijenga? Ni watu wa community tu wakaungana sababu wanataka kunywesha ng'ombe zao. Wakaungana wakajenga. Hata hii ni mzee tu alikuja na msumari na nyundo. Akatoboa kashimo ndio watu waweze kuchota. Kwa hivyo hata huku kwenye kunatoka na wakati wa mvua mafuriko haiku inatoka maji chafu. Hapana. Hapa pajawahi toka maji chafu. Ikuwe mvua ikuwe nini? Hapa kunatoka maji clean. Na nimeona nyinyi mmetoka tu mahali mmetoka mmekuja na kikombe mnakunywa. So mnakunywaga after how long ama ni mtu tu akijisikia? Okay, tunakunywa tu for leisure. Kama saa ile unasikia umezidiwa na heartburn, umekula chakula heartburn, unakuja tu unakunywa. Ama saa zingine unachota unabeba nyumbani. Unakaa tu ukikunywa. Though ukiweka for many days ina lose taste. So ikikaa for a long time inakuwa maji ya kawaida. Inakuwa tu maji ya kawaida. Hiyo taste yake inapotea. Acha kwanza nigonge kikombe. Kuna jamaa mwingine hapa sijui unaweza ongea na sisi tu dakika 2 tuambie pengine umekuja kufanya nini hapa hivi? Naona amekuja kukunywa. Huyu hata yeye inakaa umekuja kupiga kikombe moja. Jina unaitwa nani? Kevin Mutevia. Kevin, wewe unaishi hapa around? Mimi naishi hapa around. Na tumeona hapa hivi maji ina taste kama soda, ukimeza bado ina taste kitu kingine. Hii maji umekunywa for how long? Mimi nikunywa kutoka nikiwa mtoto. Inakusaidiana nini? Sasa hilo umekula chakula, umeshiba sana, ukikunywa unasikia uko sawa. Kama saa hii nimeshiba. Kwa hivyo nikunywe. Ukikunywa utasikia uko sawa. Na hii maji ukikunywa mingi pengine inaweza kuharibikia? Hapana. Haiwezi kuharibikia? Haiwezi. Haya, chuma moto anakunywa. Hata mimi nitapiga kikombe yangu nisikie mtazamaji. Ndio tusikie kama tutasikia tukue chonjo. Chuma nataka unichotee maji nyingine hapo. Inaitwa munyo. Inaitwa munyo. Sijui kama cameraman ataonyesha kwenye tunachota. Tutawekea tu. Chota. Na kuna besti yetu ako na shida ya tumbo. Yes. Castro Media tuko na dawa yako hapa. Na shida ya tumbo tunamletea dawa. Mimi nipige funda langu la soda ya dawa. Ya Mungu. Hii ni soda unanunuliwa na Mungu. Na ni mzuri. Yes. Tumeshiba saa hizi sasa tunataka tuone kama hii lazima ufunge macho. Todoma DJ Sonia mkuja ugonge kamoja. Let me tell you my guys. Unaona hadi karibu nitokwe machozi. Karibu nitokwe na machozi. Tusaidie, tuende tumbler. Mtazamaji tunabeba na mtungi, kwa hivyo unaweza tupigie hizo namba zetu, tumeanza biashara mpya. Ndio, unaona huyu anapiga kikombe ya pili. Na ni kama DPP, naona ni kama tutabeba na mtungi. Nimeona pale juu kukiuzwa tumitungi. Tutaendea tumitungi. Hizo story zote tutawaonesha. Tukibeba ndoe na ujue haikaagi for a long time. Kwa hivyo kama unataka hii dawa, namba yetu ni unipigie mimi 0708 728773 ama pigia chuma moto. 0702 119 Kama uko along Thika Road, Nairobi area Thika huko. Tuambie nitakuletea na sitakuuzia by the way, nitakupatia for free. Juu ni vizuri kusaidiana. Na kanasaidia. Juu nimeanza kusikia fiti. Kwa hivyo ukiwa kwenye kwote huko ni poa pia wewe ukuje ujione hii mambo ni huko ni Meru County. Hebu kuja utuambie huko ni wapi? Meru wapi? Unaweza tupatia direction? So huku county ni Meru. Constituency ni South Imenti. Ward ni Nkwene. Location ni Mekombone na pia ndio sublocation. Village specifically inaitwa Dharu. So ukitoka Nairobi ukifika town inaitwa Nkobo. Ukifika petrol station ya Toto, you turn left, unapanda tu straight. Utafika mpaka Dharu. It's allowed 7 kilometers kutoka Nkobo town. Thank you very much. Namero ino wake igua ni guko ni Meru kundu kuretwo Dharu
no agĩtarĩrio wega Kana nĩ ngũririkana Gĩkũyũ. ndĩrakwa nĩ twega tau niĩ ndakwa tondũ yumanaga problem Chuma wakunda rĩ. wakunda ũramba kũigua gacumbĩ Aba ũthikĩrĩrie. Kaira ũkunde rĩ nĩ Sprite. nipe Wakunda tumbler rĩ. Wakunda inakuwa Coke. kagambe Kimeza kunde inaenda ikiwa Fanta. nona nginya haha nĩ thondekete Fanta ndĩrakwĩra nĩ hega atĩ wakunda kendi matarĩrie Tuko na DJ Sony. Na mimi nĩ andĩ yako behind the camera but nataka nikuje Kuja. na mimi wanichukue. Mimi Kuja, nataka kuja. yangu. I'm the baby girl here. Very sweet. wakunda kĩndũ kĩa mbere wamba kũigua karĩ gacumbĩ Mai mashube. gacoka gathiĩ ũguo gatuĩka gacoda na nĩ kega ta kĩmwĩroreri wa Chumamoto Media koguo no ngũhe ona wĩ kũu no ũcere gũkũ gũndũ gĩkaine ta Ntharũ gũkũ nĩ Mĩrũ I'm here. ũke Ehe. wĩkundĩre Mimi niko na kakikombe kangu. chota Ni self service ha. ũguo haha nĩ self service no igua ndĩthiraga My viewers. tangu utotoni haijaisha Inachukulika poa. Haya ndio hii. Haya ya kuzumu mwana. Ui kakikombe kangu, katambura kangu. Nataka nionyeshe kwenye inatoka. Naona wanafanya hivi kwanza. Niambie mko ready? Hivi. Nimeambiwa nifanye hivyo, alafu tunachota. Ndio hii. Ndio hii mawatu yangu. Hii ni take 2. Round 2. Nilikuwa nimekunywa ingine. Kai. Kunywa tu. Tukunywa tu. Tukunywa tu na yeye mwiroreri wakwa. Juu nilikuwa nimetest tukasikia sana ninaambiwa nichape flash. Tuthie. Very sweet. Hata unajua ni vizuri niwaelezee mbona unafunga macho. Mtazamaji ukiona akifunga macho hiyo ni utamu. Hiyo ni utamu hiyo. Kunywa. Ga flash. Mtazamaji soda rakunuka nathi. Soda protruding from below. Na wanasema inatengeneza ulcers. Alsas. Wale watu wa poti. Awa poti. Hello poti. Hello my Kikuyu guys. Hello. Nyinyi wote mtembee huku by the way. Na by the way it's free of charge. Hapa hauziwi. Hakuna mwenye analipa. Hapa hauziwi na mtu. Yes. Huko unaona mawe kubwa. Huko juu bado kuna tumeonyo bado inatokelezea huko juu. Oh, bado kuna zingine. Zile huko. Juu. Inatokelezea huko. Niko karibu kumaliza. Inakunywa sana. Ulikuwa naambiwa kitambo kuna ya pusi, ya umbwa. hebu kuja ueleze Kuja tuambie hiyo. Mtazamaji tumesikia kuna ya pusi. Tumpate hapo. Ndio onekane kuja tu hapa hivi. Karibia hapa. Yeah. Asante. Vile umeona kuna ya watu, pale unaona kuna ya ng'ombe. So tulikuwa naambiwa hata ya umbwa, ya wanyama mwitu iko huko, ya pusi. Na ukitembea tu utaona bado ni maji inatoka. Kuna ile kitambo tulikuwa natumia kupika sana. Kuna zile ndoma zilikuwa zinaiva. Kuna maonyo iko pale ilikuwa inatumiwa sana kupika hiyo ndoma. Na pia hii unaweza tumia kupika chakula yote githeri, chakula yote ngumu. Kama githeri unaweza tumia hii na inaiva haraka sana. sasa wali differentiate aje hiyo ya mbwa ya paka hivyo I think ni vile na hivyo wanasema ungepata ng'ombe inakuja kukunywa hii. Wanyama bado pia walikuwa wanajua yao iko pale. Wanyama mwitu wakikuja kuna ile tunaambiwa ni ya ndovu sijui nini. Utapata ndovu inaenda kwa hiyo ingine. So ni kama walikuwa wanatofautisha tu ama taste. Labda inasaidia kutofautisha. Okay. Asante sana. Gani ya mashio? Hii soda, kuna soda ya pusi, kuna soda ya umbwa, Ya watu. kuna soda ya ndovu, kuna soda ya watu. That is gorgeous. Yes. that is gorgeous Tunaenda. na mwirora ni ngũgũtwara kũrĩa guothe wone Si sana.
Unaona pale niko twara kuria guothe ya ng'ombe haha hakuhi nyambe nguonia ng'ombe thiĩ nguonia nyau thiĩ nguonia ngũkũ thiĩ nguonia thia thiĩ nguonia mĩrũthi ya ndovu ya ndovu nĩ njogu ya njogu nĩguo kwĩna cikinya cia nyau ũndũ ũcio nĩ wa kũmakia nĩ wa makia biũ tondũ na kaira wone ya paka pale juu. wacha niende So mwiroreri wa Kikuyu Star TV tunataka tutoke hapa hivi tuende tukuoneshe mwonyo ya paka, ya ndovu, ya sia na sigiri na suya. Twende kazi. Sawa, thank you very much. So mwiroreri, as you can see, ero twathie haria ukiguaga ni mwonyo. Ha ni ha ng'ombe. Ha ni ha ng'ombe. No ngiona ri ino ihana kiria. Ino ihana riri. Ino ihana ino ndiyo kana ina ka Sprite. Hii sasa hii ni ya ng'ombe. Huu ni mwonyo wa ng'ombe ama dawa ya ng'ombe. Yes. Tusonge huko mbele. Bado kuna ingine. Bado kuna ingine ndio hii hapa. Hii ni ya watu, hii ni ya watu. Hiyo ni ya watu. Na unaona ni twingi. Tuna mtoto ni toingi muno. Na mai macio reke ngwire mena cama. Koguo we utari wakigua ati gwi kundu gukunukaga thota. Ati guku no mugate urakua. Na ungiria mugate wi benda kana ungiria irio wi benda. Mai maya ni mega muno ma gugithondeka nda. Koguo ndera tuthie haria ha paka. Ya paka. Hii ni ya paka. na ya paka inatoka kidogo. Yes. Unajua pia paka ni kadogo. Umbo ilikuwa kando hapo. Ya umbo ilikuwa hapa. Lakini sasa unaona imefungana sababu ya nyasi kumea. Hii ndio ilikuwa inaambiwa ni ya paka. Sasa zilikuwa zinakuja hapa kukunywa zenyewe. Okay, mimi sijaona. Ndio labda walikuwa wanakuja kukunywa. Vile tu naambiwa hii ni ya paka, hii ni ya umbwa. Ya ndovu. Ya ndovu tutaenda kuona huko nyuma. Huko chini. Ya ndovu iko mbali. Si sana, si hapa tu. Tunafika tu hapo. Chuma moto? Mimi nilikuwa nataka unipe yako katambura nionje hii ya paka. Paka utakuwa paka. Hata. Usiwahi nini? Hii watu wanaonjanga? Sijaona watu sasa unajua hata kuchota hiyo. Ni kadogo tu, nataka tu kadogo tu. Unajua ni kulamba. Nataka tu nisikie taste yake. Hadi imekuwa kwanza. Eneo hiyo ni ya paka. Hiyo ni ya paka. Hiyo ni ya paka. I can tell hiyo ni ya paka hiyo. Yes, tunaenda tukionjaga tu hivyo. Koguo mwirori wa Kikuyu Star TV ndathi ngikuonagia monyo uyu wothe kana mai maria magikunukaga nathi maria makihana njuthi na ni twakiona mandu ng'ombe riu twkwamba kana ni wakigona ndagikunda twende kazi. Yes, good. Riu hanaho na mai marukaga mahindi ngumu, nduma zenye hivi, viazi zenye hivi, yani vitu ngumu ngumu tu. Yes. Sasa tuende kwa ya ndovu. Unaona kule hivi kuna watu wanachuna majani. So kuni kwa majani, nenda tu pole pole. Na huku ni county. Yes, so tumekuja huku kwote na kumbuka nakwambiaga ukitaka kusupport Kikuyu Star TV ndio tukue tukikuletea interesting stories kama hizi. So mirori no tugithiete kida tuoni ya ndovu. Yes. Kwa mwirori wakina no twagithie kwa ndovu. Ya tukinye kwa ndovu. Yes, mwirori no tugithiete na mbere. Nguririkane twi guku mwena wa Meru. Kuria gukirikanaga
wikunukaga maĩ marĩa magikoragwo magitaste ta thota. Twakĩrwo nĩ thota no oho maĩ maya nĩ ndawa ya nda. Sidakĩra tũgĩikũrũke kũrĩa kĩanda o biũ. Twakĩna rĩu twathiĩ harĩa njogu ndovu mahali ndovu athira kunywa hii maji. No au tutu nini twingi akata kana kama mapenzi kama uko heartbroken hii chuma moto. Kuna ya watu heartbroken. Kuna hii ya watu heartbroken. Kama uko heartbroken unakuja unakunywa hii maji. Yes, mpenzi wako anarudi. Anakurudilia Paxson. Yes. Umemuona? Ati maji ni hii ni ya? Hii ni Mapenzi. wale watu wenye ni heartbroken. Watu heartbroken ndo hii maji yenyu. Heartbroken people. Ndo pale twendeni kwa ndovu. Haya. No ndovu ni kuu pale hivi. So guys, tunaenda kwa ndovu. Haya. Kwa nini hizi hazina zile chuchura tunakuwa kwa maji? Labda ni vile iko salt. So ndio hizi ingia hizo tu vitu mnyama. Kwa hivyo hii sasa ni ya ndovu, hii ni ya ndovu haswa. Ndivyo tulikuwa tunaambiwa kitambo. Ndovu walikuwa wanakuja kupitia hii route. Wanakuja wanakunywa monyo hapa. Lakini siku hizi si misitu imewekwa fence. So hazitokelezei siku hizi. Na ile maji yenye iko pale kwa mtoni ni ya kawaida. Hii ni mto tu. Umetoka na huku juu, kuna source yake huku juu. So hata ukionja taste yake tu ni maji. Maji ya kawaida. Si taste kama monyo. Hii ni maji tu imetokea huku juu kwa msitu huku. Na ni fresh. Hiyo ni fresh kabisa. Na hii watu wanakunywanga? Sana. Ndio watu unajua huku watu watumia maji piped. So wanachukua na pipe napeleka nyumbani. So hii ni maji fresh kabisa. Na hii mtoni huwa inakauka? Hapana. Hii ni si seasonal. Hii iko throughout. Kuna watu wanakuja kufulia nguo kwa hii kama hapa unaona hii imejitengeneza kama karai. Labda sasa wanaamini vile iko na chumvi ukifua nguo inaweza isha. Sijaona watu wakitumia hii kufua nguo. Lakini huku unajua ni place iko na maji tere. So si rahisi upate mtu hapa anakuja kuosha nguo. Asante. So mwirore ni wake igua hii ndio monyo ya ndovu. Kuna specific wanyama lakini wanasema bado wanyama wa msitu walikuwa wengine wanakuja kukunywa hizo. Wanyama Tofauti. Kienda pale juu utaona tu kuna maji inatokelezea juu. Azini Mungu ametengeneza kila mnyama na place yake, watu place yake. Hivyo ndivyo inaonekana na ndivyo tulikuwa naambiwa na inakaa ni kweli juu unaambiwa na watu tofauti. Wanapeana story vile ndovu zilikuwa zinakuja. Wanyama mwitu, unajua huku kulikuwa ni kichaka kitambo, hakukuwa watu wamelimalima hivi. So ni kama ni kweli wanyama walikuwa wanakuja na wanakunywa maji huku. Na sasa huku huwa kuna kuja watalii, pengine wazungu. Sana. Wanakuja wengi sana. Watu kutoka mbali, hata harusi wanakuja kupigia picha huku, photo session. Watalii wengi ni wengi sana huku. Na pengine ushawaisikia serikali ikisema pengine itakuja kufence hii area na vitu kama hizo? Kulikuwa the former county government walikuwa hata wameweka signboard. Sijui ni vile raia wale waharibifu wakatoa hizo signboards. So ni kama kuna mpango ya kutengeneza vizuri, ikuwa good site, kuwe cleared, fenced. Ni kama serikali inaweza ya county inaweza kuwa na mpango ya kutengeneza huku. Ndagoge nyuona gaka. Oto nini todo nie mwirore ndikire njogu ri. Kenge kunde to nini ngeigua kana. Reke ngwire ndiraigua ta ndovu ni kuu. Ndovu ni kuu. Maya by the way ri. Ma njogu ri, ma ti tamacio. Ma njogu ti tamacio. Maya me a bit kiria. Maya me a bit ti salty, fresh hanini.
no mabakari mabaka mo ni maruru mabaka ni maruru na ya watu by the way riu mandu nimo maracama tathota koguo mwirore we ukiri hau uguo twiko kumwena wa Meru na twagikiuga tukurehere magegania ma guku ni tugu confirm ri ati uria tukeiguaga nima uhoro ucio wigie mai maria magicamaga tathota mai maria magikoragwo makiri ndawa ni twagikorwo tukimona na wakeigua kuri mai ma andu kuna maji ya paka, kuna maji ya umbwa, kuna maji ya ndovu, hata kuna semekana kuna maji ya fisi, mafisi wote mkikuja huku, kuna maji yenyu huku hivi. Kwa hivyo huku maji ni mingi. So ni wewe ukikuja kutembea huku hivi, na by the way kitu ya kushangaza ni ati hiyo maji haulipishwi. Hiyo maji ni absolutely free, very free. Kwa hivyo ukikuja huku hivi unachota, watu tumesikia wanachotana na mitungi, adu matahaga na tofoyo, mnakuja hata ukiwa na lori yako hapo unaweza weka hiyo maji. Na tunasikia by the way kuna watu wenye huwa wanauza hii maji. Kwa hivyo wewe ukua hapo hivyo na unasikia uko na shida ya tumbo, uko na shida ya ulcers, kuna hii maji yenye ukiwa huku kaunti ya Meru by the way, unaweza pitia uchota hii maji. Na lakini sasa ile disadvantage ya hii maji yenye iko nayo ni ati ukienda nayo haikagi for a long time, wewe inapoteza hiyo taste yake. Kwa hivyo tume test na tumeweka uhakika ati hii maji ni maji ya dawa. So mtazamaji, nataka nikuzungushe huku hivi guthiukukia goko guothe ngoro ngithie na mbere ngikuonia uria maundu makihana. Ngurikani uri ngi ungienda gusupport Kikuyu Star TV ni undu wa news ta icio iria tugikoragwo tugikurehera kana ungienda gugikorwo ukireach out na Kikuyu Star TV namba itu gikoragwo 070872 8773 kana uthii kure mwena wa Facebook Kikuyu Star TV, kure mwena wa TikTok DPP Kenya, ugikinya kure mwena wa Telegram ni Kikuyu Star TV, ona Twitter guothe ni Kikuyu Star TV. Koguo ri ngurikane gugikorwo ugikilike gushare o hamwe na subscribe o ringi tugo kumwena wa county ya Meru Ngubo kuria tugiukite gugikorwo tukimurehera uhoro wa ma wigie ndeto iria tugikoragwo tugikigua ati gukiri thota igikoragwo igikunuka na thi na ni twamiona na ni ndakuonia kareo ihana thota ya fanita ndakwira wakunda ukaigwa tari thufuraiti wamerio ukaigwa tari fanta, yani ta thota ciothe citukanitio no menyitete o uri urona ngine kiruta babu koguo ri nguririkane mwiroreri twiguku mwena wa Meru da ngoro ngithie na mbere ngoro ngiguthiugukia guku guo twende kazi. Koguo mwiroreri wa Kikuyu Star TV ni wagikorwo ugikigwa ati apart from mwonyo uria ugikiri guku gukirwo na my fresh na mari andu magikoragwo makihuthira gaka niko karuwi karia twagikorwo tugikigwa na ndugagikahuthie tondu kuona ati rwi ruru twakirwo ati rutigikoragwo rugikiuma na ni twakirwo kana riria kwina riwa rihiu muno rwi ruru rukoragwo o haha uguo ni twakirwo ati aikaria guku na ni makihuthagira mai magikorwo magikira baibu na magaitwara ngina mucii. Koguo mwiroreri ndagithie na mbere ngoro ngikuonia magegania ma guku kundu kuwikaine ta Meru Tharu Ngubo koguo guku ni mwena wa Meru na ni ndagikorwo ngikuonia ngina kuria thota cikiumaga, ndagikuonia thota ya ndugu, thota ya njogu, thota ya mbaka na thota icio ciothe ndagikorwo ngicama na ni ndakonfamu by the way itihanaine na guku no kuona guku maya mothe kurakirikana o minyama o mufugo wari na na mai ma kana thota ya o mifugo wakiona haha uguo taru haha haragikunuka ithe duona ni guku ni mwena wa Tharu wakiona he kangi karagikorwo gagikunuka ni gukuonetie ngina kangi ka heart break no na kau mena ako hivyo ni ka heart break so no kuona guku ngina ndikuona guku ngina gwitu cuba toto ni turia roreri magiuka kana aria magiuka gugikorwo makirorera magegania maya magikorwo makihuthira gukorwo magigicama mai maya kuria iguru na kuo nguonie aikaria guku ni arimi na ni urakiona kuria no macani maragikorwo magituo na ndagikiona ati mundu agithie na mbere na shughuli ciake aba guikuruka guku ndagika 2-3 agagikorwo agicama na akirikia gucama agagikorwo agicoka wira-ini wake. Nguririkania ati twakirwo ati mai maya ri mahonagia maundu matigaine. Wewe hau wina thina wa acid na by the way hau ti maheni tondu na tugiuka guku nitukuhunite muno twagikorwo tugitest o gikombe kimwe no reke ngwire nda irahucuka mwiroreri ukahana ta mundu atakurite onaki. Koguo ungikorwo ngina na thina wa kurungurirwo mathina macio mothe ma nda turakirwo ati mai maya ni ndawa na turakigwa ngina aikari kana ngina andu akanitha ni magikorwo magiuka guku niguo magitigirira ati ni magikorwo nao magitahia mai maya na maundu magagikorwo makiri mega.
Jina na Eunice Kirobati Kibiti. Kijiji ni Kaunjuge. Mikombone, Mkwene Rukison. Sifu wangu ni Joel Muriuki. Nilikuja hapa kuomba kuhusu hiyo siku ya 16 Juni. Tunatarajiwa tutakuwa na wangabana wetu wa Meru. Sasa Mungu atawabariki na atafanya maajabu. So tunataka utueleze kahistori kidogo ya hii place hii mambo, unajua aje hapa hii about maji inasaidia na nini hapa, na utuambeleze hii maji inaonja aje ukikunywa unasikia kionja aje? Hii maji inasaidianga watu ukiwa na acid, ukinywa hiyo maji unafona. Hata sukuma unapikanga na hiyo maji, hata mandansi, sapati, na hata ng'ombe unawekea ng'ombe kama inakuwa hiyo sisi inaitwa sawa. Na kikwenyu mnaitaje hiyo uwanja? Hii tuna Ntigana. Sasa inaitwa Digana. Ntigana. Inaitwa Ntigana. Okay. Watu wa kanisa huwa wanatumia hii maji. Ndio inatumika kuomba. Hapana, ya kunywa pekee. Kunywa pekee. Maombi unapewa na Mungu pekee. Na sisi umekuja kuomba tuko hapa. Ndio. Umeiombea maji ama maji wale watakunywa watafona katika acid. Okay, sawa. Parents nakuja kutosa hii monyo hapa, maji ya monyo na ni dawa ya acid. Na watu wengi wanakujanga huku kutosa hii maji ya monyo na indawa. Hata tunaweka manyani, tunapiganga nayo, hata ni mahindi ikawa hello. Ikipikwa na hii monyo itakuwa hello. Na nibakura hii ni kitu ya kutumia inakuwa yellow sana. Yes, ukipika. Inakuwa yellow, hata uji wa mahindi. So hata venye naona hii kala iko hapa hivi ni ya hii maji bado. Juu naona kara, lakini ukichota maji mbona maji iko yellow. Hata mchanga huko ukaenda ukaweka kwa hiyo manyani itatengenezwa na hiyo mzuri na itakuwa chakula mzuri. Sijaelewa hapo. Ukienda uchukue ile mchanga, utaenda upike nayo, ukichukue uende uweke kwa sufuria. Kwa sababu kukiwa na chakula? Wewe nitakula mchanga. Itakuwa mzuri. Haitakuwa chakula itakuwa na mchanga. Unajua ni hii naenda kutaramuka huko ni ile ni monyo hata. Inaitwa getoi, kama ile inaweka kwa kaosi ikapika ruguru. So wenye nitachota ni maji ama ni mchanga? Hata ukisukua msanga huyo imetokana na hii monyo. Imeteremuka huko ikawa nini. Sasa sisi mnafurahia hapa sasa mmebarikiwa. Tunafurahi kwa hii area kwa sababu tunaona kitu hii mzuri sana. Watu wanapaindika kukurukia hii kuni monyo. Sasa mimi nimesikia inaonja soda. Sasa wewe sijui unasikia inaonja aje? Wewe ukikunywa wewe. Mimi nikikunywa nimesikia vizuri kama soda. So hata uwezi shinda ukinunua soda ikiwa hapa. Sasa tunakuja hii ni ya kupika ile green, ile ya uji. Tutaweka majani. Alafu tufike uji tukunywe. Majani gani unaweka? Tunaweka ile inaitwa roguro ya matoma, ile ya maroguro. Maroto. Kuna hata inaita maroto huko kwetu. Hiyo. Tunapikanga nayo. So ukipika nayo chakula itakuwa yellow? Itakuwa hapana, itakuwa green. Ile watu wanaenda kwa soko kuuza. Ikiwa green, uji wa green. Inapikanga na hii. Na hii monyo. Nyinyi mmebarikiwa. Mimi sasa ni kama nitahamia huku. Sasa unaona mimi nimekuja na mkate. Mimi nimesema nilisikia kuna soda nikasema sasa mkate nitakuja nao ndio nikuje nikisikia inaonja soda. Kama stone. Inakaa kama stone. Stone mimi nimesikia inaonja kama Sprite. Na watoto wanakujanga huku kukunywa. Wanasema ni sonda. Anakulanga kama wewe mkate. Kama wewe unakamata mkate. So si mimi wa kwanza kukuja ati na mkate hapa? Ni sonda hii.
Nimesikia inaonja hivyo, nimesikia ni mzuri sana hata. Ni sonda. Hii ni munyo mzuri, hata kao inaenda kuchukua yake pale. Ile nini ya kao. Ya kao huko. Ni ya ng'ombe huko. Na nimesikia ati mpaka kuna ya paka. Ya paka iko huko. Iko huko. Watu wanafurahi huku. Kwa sababu ya hii. Sasa na kuna ya ndovu pia. Kuna ya ndovu pia. Ndovu? Sisi kama iko. Nimesikia kuna ndovu. Kujanga huku. Ndovu zinakujanga? Sikanda huko. Haya. Ni mingi huko. Mbona sijaona? Na wazi wakuje huko. Hii ni wa watu, ile ni ya ng'ombe, hata ile nataka kunywa itakunywa ikiwa huko kwa sababu samba ni mingi. Na ikuji kwa shamba zenyu hizo kama ndovu zinaikuja hapa. Si kama ndovu zinakuja basi zinaingia mpaka kwa shamba kukula chakula hapa. Kuna hata mbuzi zinakujanga na kondoo, ile ng'ondu. Tunaona kutu hata watu wanakujanga huku warembo na wanawake wanaume wanakaa huko wanakalia hiyo njiwe pale huko wanakaa juu. Wow. Kuna mahali nimeona maji ikiwa kwa mahali kwa kalavu hivi nikashindwa kwani maji ni mtu ametengeneza kalavu ama ni nini? Ile ni akau. Kuna kengine kametengenezwa ka box kanakaa hivi kalavu. Kuna wapi? Pale hivyo huko pale hivyo kuna hakuna kazi inaenda huko. Hujafika huko? Ukienda hapo nimeona kuna maji mingi sana nimeona huko inatoka. Sisi tunabarikiwa ni Mungu na watu wengi wanatoka Hembu, wanatoka pali yote wanakuja kutosa maji hapa inaitwa Monyo. Laro Monyo. Yes. God bless all the people. Kabisa. Sasa hii maji nimesikia kuna watu mahali na uzango, watu wanakuja wanachota pia naenda kuuza. Watu wanakuja kuchukua alafu wakaweka kwa vibuyu na metongi wakaenda huko kwa soko. Hata Nkobo wanaenda kuuza huko. Sasa hii nikienda nitapata watu wanauza huko? Watu? Nikitoka hapa niende kwa hiyo soko nitapata watu wanauza hii maji. Si watu wanasema ni maji, wanaenda na nini na hii fuyo ya kununua maji. Wanaweka hapa. Mingi wakaweka kwa nkunia. Wakapeleka na angari huko, wakaenda sokoni, wakauza watu, wakausia watu. Ni wengi. Watu ni wengi. So na mtu hajui hata shindo atauziwa maji, anauziwa maji, mtu mwenye hajui yani atashinda anauziwa maji hao. Ama ataelewa haraka aje. Si huyo mtu atamueleza ni monyo wa acid. Ni dawa ya acid. Kabisa. Na sasa wewe kuna mtu unajua haikunywa maji na akiwa na shida tubo akasikia sawa ama akiwa na acid ikaisha. Si ndio inaisha. 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 Wow. Hii ni dawa. Sasa mimi nataka sasa nimetengeneza hata vyakula nyumbani. Mahindi, uzi. Wow, that is fantastic. Yes, mwiroreri na ithuĩ tondũ nĩ tũkĩendete kũrĩa rĩ. Ngoja. Tondũ nĩ twendete kũrĩa ithuĩ twakiuga tũkĩgĩra mũgate. Yes. Tondũ soda kĩrĩ harĩa habu rĩ. By the way rĩu rĩ chuma moto rĩ. Angĩkorwo thota ĩ harĩa rĩ. Na nĩ ya tũhũ rĩ. Ũyũ mũgate. Twakiuga tũkĩgĩra mũgate. Tũrarĩa wothe na soda ya Ngai. Mangai. Na ndĩrakwa maũndũ ma Ngai nĩ makoragwo me ma magegania mũno. Koguo wewe ũikare o hau. Ũtwĩrorere tũkĩrĩa mũgate tũgakũmereria. We nawe tũgatanuka ũkameria. Na by the way nĩ thota ya ma. Iyo nĩ thota ya ma koja ina gasukari keho, ina gasukari na gacumbĩ. Ndikana no igua sukari na cumbĩ. Nona alafu na nĩ ĩrahonia nda tarũ niĩ ngĩũka haha nĩ ngũhũnĩte. Ũreciria niĩ hũthĩte. Nĩ kũigua ta ndĩrahũhita na ithe matiramenya ndĩmũgiĩte tũtikarũgame atĩ kũrĩa. Na rĩu niĩ ndĩraigua ndĩca nginya ndĩraigua ndĩna appetite. Koguo na angĩkorwo wĩ kũu guothe ũrĩ na ndĩwatete appetite wĩna ulcers. Wĩna indigestion. Kĩkĩu nĩ kĩritũ. Na wĩna constipation. Constipation nĩ gwĩka atĩa? Constipation nĩ kũira ngoro. Koja ndakorwo ndakũrĩire koja tũirio tũira nĩtuo tũratũmire njire ngoro handũ tũrarĩire ũguo. Wĩna constipation kũira ngoro rĩ. Tũtinaririkana kũgũra gĩbũyũ. Nĩ tũcokere kamũtũngi. Na mũrori tũtikuma haha. Tũtirauma. Nĩ tũkũriganĩrwo nĩ kamũtũngi ga gũkua. Ga gũkua kĩrĩa njuthi. Ga gũkua njuthi ĩno ya Ngai. Tũthiĩ tũrĩe na mũgate ũyũ tũrathiĩ tũikare hau thĩ. Tũrĩe tũmondore. Ũtũrorete. Na kaĩ nĩ kaũndũ kega. Na ũkĩenda gũtũgũrĩra mũgate. By the mũgate. Ũkĩenda gũtũgũrĩra mũgate. O mũndũ wake. Twagũra ũmwe nĩ ũndũ wa budget. O mũndũ wake. Niĩ namba yakwa nĩ 0702 11
99 40 0702 199 40 yaku yakwa nĩ 0708 72 87 73 Ĩni. ũgatũgũre kamũtũngi haha na nginya ũngĩenda namba ĩyo noyo ũngĩenda gũra kamũtũngi ngoranie na namba ĩyo nginya noyo ũngĩenda ũngĩkorwo no ndũngĩenda tũcie kana ũngĩkorwo na kũndũ kũngĩ gũkĩrĩ na magegania ta maya noyo ũngĩtũkinyĩra nayo na tũrenda kũgũra kamũtũngi nĩ tũkũriganĩirwo ni ũcio etagwo DPP kuma gwa Kikuyu Star na yagũra nĩ gatheru kameoshwa kwa hivyo kana uzangu hapa kakuweka monyo yeah tuna tũtiendaga itherũ na rĩu ũndũ ũrangenia ehe nĩ atĩ thota ĩyo ndĩthiraga 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 atĩ ona wĩ kũrĩa ũrĩa ũngĩenda kũmĩgĩra ndĩngĩthira ndĩngĩthira thota na nĩ ũigua nĩ marĩ a serikali koguo hau hatirĩ mũndũ ũrakũria hatirĩ mũndũ ũrakũria na ndona kĩndũ kĩangenia rĩ ndona andũ mauma o kũrĩa mũndũ auma shughuli ciake mũndũ baitha aroka nĩguo ndona mũndũ aroka agakunda agathiĩ agakunda na agathiĩ gũtirĩ mũndũ ũramwarĩria gũtirĩ mũndũ ũramwarĩria andũ maikũrũka o hau o mũndũ agecembia kivyake agathiĩ athiĩte halo jambo namna gani siko chonjo wewe umeenda kunywa monyo kabisa wewe unaikunywanga Naikunywanga sana. Yaani wa huku Yaani huku. Sasa umeenda kukunywa monyo ama kwenu ni hapa chini? Kwetu ni hapa lakini nitakunywa tu. Kwa hivyo ni ukitaka unaenda? Naenda. Very good. Wewe unasikianga inasaidiana nini hiyo monyo? Acid. Kumaliza. Kumaliza acid? Watu wanakuja sana kukunywa? Hata sandi. Ukikuja jamii. Watu wanajanga hapo, watu ni wengi. Sana. That is good. Ati kuna watu wanaisema inaonja kama soda, ni ukweli? Si niende uonje hizi. Ndio hata mimi sisi tumebeba hii tuende tuweke hapo. Si naona tumenunua mkate. Tumenunua mkate na nina hii. Thank you very much. Ukikuja kukunywa utatupata hapo. Uharakishe kabla tumalize mkate. Ndio kuna ndugu kumakenete chuma. Andu gukumakenete. Tajira wigeirwo thota haha. Thota. Ya Sprite. Tajira. Thota wigeirwo thota. Ithuĩ atiano harĩa tũtarĩ na ũhoti chuma. Tũngĩakua na nduramu. Tũngĩakua na nduramu kana gĩtinga kĩrĩa kĩa clean water. Rĩu thĩna nĩ rĩrĩ. Atĩ yatuĩka ndĩngĩikara mũno. Yaikara mũno rĩ. Nĩ no nya no ta soda ũrĩa ũngĩkunũra mũno ĩthiraga gas. Nĩ ĩteaga gas. Rĩu gwatuĩka atĩ yaikara mũno rĩ. Nĩ ĩteaga taste ĩyo. No menye mwathani nĩ wa magegania. O mũnyama wĩna thota yake. Mabici thota yacio. Buffalo na thota yacio. Elephant na kĩndũ kĩangenia nginya gũbangĩtwo atĩrĩ ha njogu hakohe igũrũ nĩ hanene. Harĩ gũkinyĩria rĩrĩ gĩtagwo gĩtũ kĩrũhĩa gĩtagwo mũguongo. Harĩ gũkinyia mũguongo. Gatarĩ ũhoro mwega. Rĩu tũrenda tũthiĩ tũmuonie tũkĩrĩa mũgate na thota na mũgate. Na nginya tũgĩkua. Tũgĩtahĩrĩra tũihũrie kamũtũngi gaka. Tũtirĩ itherũ. No jokes. No jokes. Na mũthĩ na mbere na gũtũnyitĩrĩra, mũthĩ na mbere na kwĩrorera subscribe. Na mũgatũikĩria kĩndũ getha tũkona bĩa gũka kũndũ ta gũkũ guothe. Namba na tĩti icio twake mũnengere. Tũmũnengera namba. Tũthiĩ tũikare thĩ harĩa sasa. Kagĩthaka. DPP nĩgetha tũgĩkorwo tũgĩtheca mũgate. Soda ĩ haha ya burĩ. Na tũkorwo tũkĩtheca one on one microphone nĩgetha manjigue. Mũrĩwe tũgũkorwo tũgĩgũtarĩria haha gũkũ nĩ Mĩrũ na tũgũkorwo tũgĩgũtarĩria atĩ haha soda is for free of charge. Tumũraga mũgate na ũtũhũre gabica hau Faction. Tũkĩrĩaga soda. Gũkũ kĩndũ wagĩrĩirwo gũkorwo nakĩo no mbeca cia mũgate. Ũhoro wa thota ĩno ndĩthiraga. Tene na tene ĩtũĩrie ĩ haha ũguo. Na nĩkĩo ithuĩ twagĩũka o mũndũ nĩguo tondũ mũthenya no mũraihu rĩ. No wega tũkĩrĩe ranji. Ĩno nĩ soda Sprite ya bure ĩ haha na ũrĩa ĩratherũka. Ĩna nginya bubbles iria ciumaga cia carbon dioxide nĩguo. Na no tũrĩ tondũ andũ nĩ maroka ingĩ mũno haha gũtahia rĩ. No tũrĩire ihenya nĩgetha tũkorwo tũgĩka atĩ na ndĩrakwĩra haha ge gũslap. Yani bure soda ya bure. Wewe
Mutaraki ya mugate. Soda ni avure haha. Hana ukagutobokia ukaria. Ũgatabokia. Ũgatabokia. Ukaria. Soda ni ya bure, nene na athiruka haha. Imagine kuru kurathiruka soda. Ndio uko kuturanjukaga. Soda. Kuna chamuka soda. Na tokinya unyue guo, tokinya ũtobokia. Aria metagira ati ngari ya soda egwe ri. Ĩno. Tiga igwetera soda ngari ya soda egwe. Ukai guku Meru kwina soda ya bure. In fact ri. Uratabokia guo? Na in fact tokinya no ona no utahe. Na thota nĩ nyingĩ nginya no wĩite na hatirĩ mũndũ ũrakũria. Imagine. Thota nĩ nyingĩ. Ndĩrathira. Ĩno nĩ Nginya no utahio gĩitaga. Ĩno nĩ thota tũraita. Tau nĩ twoka na mũtũngi tũkue soda. Ĩno nĩ thota tũraita. Koguo watuona Thika Road. Tũrega nĩ mũtũngi ũcio. Andũ angĩ ta mũtwete twĩna thota. Ta imagine nĩ wona soda na mũtũngi we. Tũrakua soda na mũtũngi ũmũthĩ kuma gũkũ Meru. Kũndũ kũretwo Tharũ. Ũikare hau twamba tũnyue. Uranyua ũgĩitaga wenda gũita ũgaita. In fact rĩ, ndĩmonie. Ũngĩenda for example, ũkunde ũguo. Ũguo nĩ yakũnogia ũgaita. Ũgakunde ngĩ. Ata soda tu. Nĩ ndaitwo Gĩtĩgĩgũitwo twĩna kĩrĩa. Nĩ ĩrahonia. Gũkũ nĩ Meru. Andũ arĩa mena ulcers. Kũretwo Tharũ atĩ ĩrahonia kĩ na kĩo? Maua acid na ulcers. Ulcers na acid ni kitu moja. Na rĩrĩ, na constipation kũu nĩ kũira ngoro. Na watu heni. Masturbation yaho nĩ yo tia. Koguo mũrori agĩkorwo wĩna ulcers. Akorwo nĩ warĩa thũkũma nĩ ũcinagwo nĩ ini. Tani nĩ rĩranjinaga. Na njuthi. Na angĩkorwo we nĩ umbaga nda. Kĩ ũguo ngasi. Ndawa ĩ haha. Na ĩracama ta soda. Nĩona nĩo tũrarĩania nao mũgate haha. We ũikarĩte o kũu. Ndũngĩhota gũcera haha Meru. Okay, no gũtobokia nĩ ũrakĩona nginya ĩna bubbles ũcio nĩguo ndũreka atĩ. Nĩ ta Sprite. Nĩ mũtigakĩninĩre. Ũratobokia ũguo ũgatheca. Na ndĩrathira. Na tokinya in fact wĩke ũguo tondũ niĩ ndĩna gĩkombe haha. No gũtobokia. Na tũkue. Yakũnogia teno yakũnogia chuma rĩ. Ũgaita. Soda gũkũ nĩ nyingĩ. Nĩ soda yakũnogia ũgaita. Kũnyĩ ndĩmwĩkagĩrĩre soda haha. Koguo rĩ, ona rĩ twanji gwĩkĩra ya gũkuga. Na niĩ nĩ ĩratharatherio ĩtaita ĩyo. Ĩyo tũitĩtie mĩgate. Ĩno soda nĩ nyingĩ. Wenda gũita ũgaiba ũgatheria hau hothe. Na nĩyatherũka. Ĩgatherũka. Ĩna nginya bubbles. Ĩna nginya bubbles. Maya nĩ magegania ma kũndũ gũgũtwo Meru, Tharũ, Ngũbũ. Tũgire te chuma. Erore tũkũmathiũngũkia guothe. Gũtirĩ kũndũ gũtirĩ irima ithuĩ tũtangĩingĩra. Na nĩkĩo twĩhaha tũkĩrĩa thota na mũgate. Bata nĩtũmanye maũndũ mothe marĩa marabatara. Unaona ta rĩu Soni rĩ nĩ thota arakua. So ukipatana na mimi Thika Road ni hijack. Na ĩno nĩ different. Nginya ĩna bubbles ndena rĩrĩ. Natahio ũĩ. Natahia umonie bubbles. By the mnaona? Kuna bubbles. Ona gĩkombe-inĩ nĩ gĩkombe. Tiga andũ akegi rĩ. Andũ a thota nĩ makũmenya. Andũ a thota nĩ mekuona. Andũ akegi matingĩona. Andũ akegi matingĩmenya. Ndakwa magegania mathĩ nĩ ũndũ ũrĩa wamakia nĩ atĩ o nyamũ he harĩa Ngai aciũmbĩire hacio hagũka kũnyua thota. Ta rĩu rĩ timu mabici harĩa mbere. Nona kalavu. Na tĩ hena timu mabici nginya kwĩna kũndũ gwĩcorete tũlavu gũkũ. Hena kwa njogu. Njogu ciũkaga ikaigĩrĩra mũgongo hau ĩkanyua. Haha njogu nĩ hanene. Hena hanyau nĩ kanyamũ kanini. Nĩ ndakorwo ngĩkuonia hau ũguo. Hena harĩrĩ ha mĩrũthi. Hena ha mĩrũthi. Hena ha ngarĩ. Hena ha ngui. Hena ha mũndũ. Ha mũndũ nĩ haha tũrĩ. Na ha mũndũ nĩ haha tũrĩ. Na rĩu rĩ tondũ niĩ ndacama icio ciothe rĩ gũtirĩ thota ĩhanaine na ya iria ingĩ. Nĩndanyua ya nyau, nĩndanyua ya mĩrũthi, nĩndanyua nginya ya njogu na ya mũndũ na ciothe tihanaine. Na nĩguo nĩtwakorwo tũgĩtarĩria ũguo atĩ gũtirĩ thota ĩhanaine na ya kũndũ kũngĩ. Na koguo we wĩ hau na no wenda kũnyua thota kana gũkĩendagia thota. Nĩ ndĩraitwo negeraga thota. Makĩreka nditwo. Ĩyo nani amba ũnengere thambe ngunda akaria tũrĩkĩtie kũihũria hau. Yakũnogio gaita. Yakũnogio gaita thota gũkũ nĩ nyingĩ. Ona tũrarigwo rĩu tũkũmĩkua yothe ene.
wenda thota Sprite haha ukanyua Ndio kondo kwa gata guku. Guku. Ona nego uthake kombe kiki kigima. Wonders. Kia mwisho. He nĩ thota mwerũ ũyũ tondũ ti thota mũirũ ĩno ti Coca-Cola nĩ ta Sprite Sprite na Gastoni. Sprite na Gastoni tũihũrie haha tũkue nĩgetha tondũ tũtigĩtinda gũkũ rĩ tũkue tũmũrehere we angĩkorwo wĩna thĩna wa nda no pin location tũkũrehere gathota hau Nĩ ona ndenda gũtwarĩra Timo. hena mwemerekia ũmwe tũmemerekagia na gũkũ gwĩkũ nenda-inĩ etagwo Timo Castro wa kũrĩa Castro Media na nĩ mũrũaru nda. Twĩna kĩhonia brother. We have your healer here naturally from God. Niĩ ndaigua ndarĩa ngathũkĩrwo nĩ nda hanini ona kabangari ha ngiri kabangari ha ngiri ogoka mĩrũ tondũ na woka rĩ no naranjĩre gũkũ nanjĩre gũkũ ũkagũra ũroka na mũgate tu ũgoka ũgeka atĩ thota no hatirĩ kĩndũ itangĩikũrũkanio nakĩo ĩ na in fact kaũndũ kangĩ chuma rĩ ona andũ agakĩrĩa rĩ ĩno nĩ chisa ĩno nĩ chisa by the way ĩno nĩ chisa ĩno nĩ chisa andũ a Kurumu na mũthinga andũ a Kurumu na konyagi andũ arĩa ndirĩmbũ ĩno nĩ chisa njega taki gũtirĩ chisa njega tondũ no ihũthagĩrwo nginya andũ a njamba gũkũ kahatũri gũchonga rĩ karachonga wega mũno nĩ kahatũri nĩ kahatũri Na soda itũ nĩ ihũra. na soda itũ nĩ ihũra na mũrũ nĩ tũihũria soda na tondũ tũrenda gũthiĩ rĩ tũgakena mũno mũno nĩ ũguo wakorwo ũgĩtwĩrorera ũgakorwo gũkũ kwa DJ Sonny M tũgakena mũno ũgakorwo gũkũ gwa Kikuyu Star TV tũgakena mũno ũgakorwo gũkũ gwa Chuma Moto Media tũgakena mũno na nĩ tũkenaga nĩ ũrĩa mũthia na mbere na gũtũnyitĩrĩra na mũndũ no igua nginya mũndũ nĩ arerũka ũrĩa mũndũ arũkaga nyua Coca-Cola nderũka thota ĩyo na nĩ tũkenaga mũno nĩ ngũkwĩra nĩ tũkenaga mũno nĩ ũrĩa mũthia na mbere na gũtũnyitĩrĩra no angĩkorwo wĩ hau na no wenda gũtũnyitĩrĩra na njĩra o yothe ta gũtũrĩhĩra bĩa ya gũka gũkũ no tũikĩrie nginya M-Pesa nĩgetha tũgagĩkua tu encourage ta rĩu we DJ Sonny M namba yaku ya M-Pesa nĩ ĩrĩkũ 0701 596 670. Cokera rĩngĩ 0701 596 670. yaku yakwa ndirĩ ndacenjia nĩ 0708728773 no igua ũrerutanĩria kuga namba ya M-Pesa nĩ kũhũna rĩngĩ 0708728773 neo ngai ũũ nĩ agĩitire thota rĩu thota na itĩka gũkũ ndĩrĩ na kwĩna thĩna ĩngĩ ita yothe twĩkĩre rĩngĩ yeni koguo reke tũihũrie thota ĩno nĩ warĩkia kuga namba yaku na niĩ namba yakwa ndĩ ta Chuma Moto ĩkĩrĩ haha karanja wa gatũa rĩ nĩ 0702 119 940 0702 119 940 na ngakwĩhoya ũsubscribe no thiĩ na mbere na gũtwĩrorera no comment uge kaũndũ hau ũkaigorerera kuma kũ nĩ tũkenaga mũno tuona andũ makiuga ndĩrorera kuma Eldoret ndĩrorera kuma Kikuyu ndĩrorera kuma Meru ndĩrorera kuma USA ndĩrorera kuma UK ndĩrorera kuma Gulf ndĩrorera kuma Qatar ndĩrorera kuma kũ kũndũ kũu guothe nĩ tũkenaga mũno koguo comment ũkauga ũkerorera kuma kũ na ithuĩ tũgathiĩ na mbere na gũkena tuonane mũthenya ũngĩ Ngai amũrathime mũno tũgĩũka kũmũtwaracereria bũrũri ũyũ kũndũ kũngĩ mũndũ agakuona thĩka rũda twĩtie thota Yes. Turus kuma mwena ũyũ wa Meru County. Njĩtagwo atĩa? Muthoni wa Maina Representing DJ Sonny M. Kaboom. Kaboom. Na niĩ ndĩragwo Karanja wa Gatũra nĩ handũ-inĩ ha Chuma Moto Media na tuma na DPP kuma gwa Kikuyu Star TV. Yo. Nani?